Ungabozi ayisikhundla othandweni angoba mfethu siyakhala ayakudlala emjolweni ngithi ungabozi ayisikhundla othandweni angoba mfethu siyakhala aphela kudlala emjolweni ufike khala uthemba ukuthi ungaqondana uthi ofika isibili naye uthemba ukuthi kuyoqondana yazofika ekhala uyaba umakwapheni akuthi ufike kamuva afika sikhandela isikhala enhlisweni yazofika ekhala uyaba umakwapheni akuthi ufike kamuva afika sikhandela isikhala enhlisweni abumaqondana akuthi lona wokuqala ayitshela ukuthi yena uyena straight ekanti umakwapheni phela uyaba umakwapheni abumakwapheni ngoba uyaba umakwapheni angisho lona wokuqala naye uyaba umakwapheni abumakwapheni ngoba uyaba umakwapheni angisho lona wokuqala naye uyaba umakwapheni uzothi uyathandwa kanti udlaliwe uzokutshela ukuthi uyakuthanda kanti yena unomuntu wakhe amthandayo lapho-ke nawe ubushaya isifuba uthi usumtholile okuthandayo uzuzibize nge-straight uthando lunezingqinamba zakhona sikhuluma nje abanye basemfihlakalweni kodwa bazibiza ngokuthi bayi-straight i-straight esijane esisemfihlakalweni yavele uzofika akukhohlisa athi uthanda wena wedwa afike nangale athi uthanda yena yedwa uthando-ke njalo kwesinye isikhathi liyadida uzokunikeza isikhathi sakhe akutshele njalo ukuthi uyakuthanda lapho-ke nawe ubuzibona ukuthi usemathandweni uthi ukuthandile kanti ungithandile yazi uthando luzokumangaza kwesinye isikhathi mina ungangitsheli ngothando kepha nami umthando uyavuma nithanda ngoba nathi siyalutheka egameni lothando siyakhohlisana kwezothando ayibo lolu thando abanye baze bachome ngabantu babantu bathi bayaziqhenya ngokuthandana nabo usiqhenya kanjani ngokuthandana nomuntu omunye siluthekile egameni lothando kube belikhona ithuba besizoqala phansi sithande kepha-ke isikhathi asinakubuyisela emumva ukube kuyangami bengizothi asiqale phansi sithande abantu bethu siye kuthanda abantu babantu nokuzibiza nge-straight singezona ngoba sididwa uthando thina sididwa uthando egameni lothando thina siluthekile. Don't relax cause you think you can't hear. Don't relax, never ever trust me. Keep yourself busy, do something. Don't sit around and do nothing. Ungazitshela ukuthi enhlizweni isekhaya wena ungarelax ngoba ethe yena uyakuthanda ngoba ekugcineni wena ungaphetha ngokukhala ngoba inemini isikhona ungavala isikhala ayenda kudala emjolweni ziyakhala abanye beze ngothanda abanye beze ngokudlala vula wonke amehlo phela asikho isikhathi sokudlala avula wonke amehlo asikho isikhathi sokudlala asikho isikhathi sokudlala la uyazi ungabozi ayisikhundla othandweni angoba mfethu siyakhala ayakudlala emjolweni ngithi ungabozi ayisikhundla othandweni angoba mfethu siyakhala aphela kudlala emjolweni ufike khala uthemba ukuthi ungaqondana uthi ofika isibili naye uthemba ukuthi kuyoqondana yazofike khala uyaba umakwapheni akuthi ufike kamuva afika sikhandela isikhala enhlisweni yazofika ekhala uyaba umakwapheni akuthi ufike kamuva afika ikhandela isikhala enhlisweni abumaqondana akuthi lona wokuqala ayitshela ukuthi yena uyena straight ekanti umakwapheni phela uyaba umakwapheni abumakwapheni ngoba uyaba umakwapheni angisho lona wokuqala naye uyaba umakwapheni abumakwapheni ngoba uyaba umakwapheni angisho lona wokuqala naye uyaba umakwapheni